Urishimye cyangwa barabatunguye? Ndashima Imana cyane ko Imana yatugiriye neza, tukaba turi aha hantu. Njye n'ubwa mbere ngeze muri iri torero, ariko nabakunze biga, nabakunze, naririmbye, numva ndafashijwe mu buryo bwose. Rero Imana yamuje bahaye umugisha. Ku batanzi, nitwa Aime, tuye mu Buholande, niho tubarizwa, dusengera muri El Shaddai. Rero twifuje kuba hano kubw'impamvu zo kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana, duhimbaza Imana twese. Niyo mpamvu turi hano. Ntibaza ibintu byinshi kubera impamvu z'umuvugabutumwa mwari mutegereje. Turi abantu bamwe, siko? Turi abantu bamwe twese, n'undi wese uhagurutsa twafatanya twese kandi tukamushigikira. Turashima Imana cyane, ndashima Imana ku giti cyanjye kuko twazanye n'abavandimwe kandi duhuje umutima twese, dufite intego imwe. Haleluya. Hari abantu baza bagenda bafite imitima myinshi itandukanye, ariko twaje dufite umugambi umwe wo gufatanya namwe kugira ngo duhimbaze Imana yo mu ijuru. Amen. Ko numva mfite amashimwe, sinzi, nakomeje kwicara numva amashimwe abaye menshi kubera impamvu z'uko Imana yemeye ko tuba hano hantu. Hari imbogamizi nyinshi, ariko izo zose Imana yagize gute, yazikuyeho kugira ngo tubane namwe. Amen. Hari abavandimwe nabonye twabanye iri iwacu muri Afurika, ababukuru, Imana n'ibintu bamugisha, n'abandi benshi nagiye mbona amasura menshi twabanye. Nishimiye kubana namwe, nahise numva nkomeje kuzuza ibyishimo byinshi kubera ko n'abakozi b'Imana twabanye dusengana twese. Amen. Haleluya. Ndakoresha umwanya mutoya, ndasaba ko buri muntu wese tubana tukumvikana kugira ngo umwanya numara tuze kumva ndi muvuga butumwa. Sibyo byiza? Dusome reka bamwe muri twebwe twazanye baze kumufasha gusoma kugira ngo twese twumvikane. Dusome mu gitabo cya Timoteyo wa mbere 1:18. Dusome Timoteyo wa mbere 1:18. Aravuga ngo mwana wanjye Timoteyo, naho mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse zo kwizera. Haleluya. Kubera impamvu z'umwanya ndamavuga ijambo riri ku mutima Imana yashyize ku mutima wanjye. Amen. Dutekereza kuza hano, narasenze, turafatanya n'abacu turasenga, tubwira Imana ko Imana izabana natwe igakora ibyayo. Haleluya. Nyine nk'uko namwe muza mutegura ivuga butumwa, turakomeza turasoma Bibiliya, umuntu agakomeza kumva ibintu byinshi, ariko nza gutangara ku munota wa nyuma. Bwana sifiwe sana. Hanzamo ijambo n'ubu ndacyarimo nibaza ko rirandusha imbaraga cyane. Haleluya. Rivuga ngo se turacyakomeje gukorana umutima utaducira urubanza. Amen. Ibyo ni ijambo ryanjemo numvishije risha, ariko umutima wanyemeje gukora ijambo ngo se turacyakomeje gukorana wa mutima utaducira urubanza. Bwana sifiwe sana. Kampendukirana abaririmbyi babaze kubera ko ubutumwa bwa Yesu. Turacyakomeje turirimba dufite umutima utaducira urubanza. Bwana sifiwe. Amen. Abapasiteri turacyakomeje kuyobora dufite umutima utaducira urubanza. Amen. Aya jambo ryose rikubiye.
gukora umurimo w'Imana ufite umutima utagucira urubanza. Aya magambo twasomye ni Pawulo wahuguraga Timoteyo amubwira ko agomba gukomeza kwizera ndetse akomeza gukorana umutima utamucira urubanza. Bwana sifiwe. Yakomeje kugaragaza kuko hari bamwe babanye n'uwo mutima babivuyemo bikundira gukurikiza umutima uhora ubacira urubanza kandi bemera kubana nawe. Ndaza kubisobanura. Bwana sifiwe. Iyo usomye kino gice twavuze yaravuze ngo hariho bamwe bawuretse uwo mutima wo kugira gute utabacira urubanza ngo bamera nk'inkuge zamenetse kuzo kwizera. Mbese bamera nk'abantu, mbese ni nko gufata nk'ikibindi cyangwa se nk'ijerekani tuzo dushiramo amazi bigatoboka munsi, nta mazi aba akirimo ngirabo, uzushiramo amazi agahita ameneka. Ni ukuvuga ngo izo kwizera ntibikibabamo, biraza bigahita. Bwana sifiwe. Amen. Abantu benshi ni ukuvuga ngo bahisemo umutima uhora ubacira urubanza, bakemera kubana nawe barengera ibintu byinshi bikurikije inyungu z'imibiri yabo. Amen. Amen. Naho kwemera ikibazo, ikindi kibazo ni ukuvuga ngo uzi kuhakemura ikibazo ariko kandi ufite ikibazo gishobora kukwica nabi. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo icyo ushaka kuvuga kwemera gukurikiza irari ry'imibiri yacu ridutegeka riza mu buryo bwinshi kugira ngo tubirengere, tukemera guhomba Kristo, tukemera guhomba wa mwuka w'Imana utubwira ngo koreke, ukaziba amatwi ukavuga ngo ndemera kurikize iby'umubiri utegeka, ndemera kurikize ibyo abantu bategeka. Barasifiwe. Ukemera guhorana n'icyo kibazo, umutima uhora ukubwira ngo ibyo ukora ntabwo ari byo, ibyo ukora ntabwo ari byo. Amen. Amen. Waba ufite uwo mutima wese akuruhuka. Barasifiwe. Waba ufite uwo mutima uhagucira urubanza ngo Yesu akugirire neza. Bibiliya itubwira ngo mwambare wa mutima wa Kristo ngo nk'intwaro kugira ngo tubashe kurwana dutsinde. Haleluya. Umutima wari gukurikiza icyo Yesu, icyo Imana ishaka, gukora ubushake bw'Imana. Gukora ubushake bw'Imana ni ukwiha amahoro mu mutima, ni ukugira umutima utagucira urubanza. Asifiwe sana. Haleluya. Gukora ubushake bw'Imana bisobanureho gatoya, tibivuze ngo ni uko uba mu ikanisa, ni ukumva icyo Umwuka Wera hakubwira. Ashobora kukubwira ibitandukanye n'ibyo abantu bakunda, akenshi niko biza bigenda. Cyangwa se ushobora kukubwira ibitandukanye cyane n'icyo wowe umubiri wawe ugutegeka kukubwira, kandi akenshi ni ibintu biza byo kuducisha bugufi. Bwana sifiwe. Bikakudisciplina, kakubwira ngo oya uri mwiza ariko ugomba kumera gutya. Haleluya. Uri mwiza ariko ugomba kumera gutya, uri uwanje naragupfiriye. Bwana sifiwe. Uko ni kumwuka w'Imana azakora. Abantu b'iki gihe rero tidushaka kumva Imana, turashaka kuzaza inyungu z'ibyo irari ryacu ridutegeka. Bibiliya ijambo ry'Imana rizatubwira aha ngaha muri Petero, reka tuhasome kugira ngo tutaza kuvuga ibyacu. Turasoma muri Petero wa mbere n'ubundi bazi kudufasha. Petero wa mbere 2:18 n'ubundi. Dusome Petero wa mbere 2:18. Bagaragu b'imbata mugandukire bashoboja mububashe rwose atarabeza n'abagira neza gusa, ahubwo n'ibigoryi, kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihangana imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana. Ariko se niba mwihanganira gukubitwa ipfunsi babahora icyaha, muzashinga iki? Ni ukuvuga ngo twemere kuganduka,
kubera impamvu z'ico dushaka kugeraho. Twemere guca bugufi ndetse tubabazwe cyane. Bwana sifiwe. Tubabazwe cyane kubera ko dufite ico dutegekwa kugeraho. Bibiliya yatubwiye ngo nubwo babakubita babahora ubusa, ngo ariko ngo mwihangane, ngo igishimwa nuko mugira wa mutima ugira gute wubaha Imana. Bwana sifiwe. Ko murumva nabangamye cyane. Ariko ndabizi ko muribuze kumva. Ni ukuvuga ngo twemere guhomba ibi bintu tubona ko ari byiza. Ibi bintu bihora bituma duhorana n'ikintu gihora kiducumita ku mutima, kugira ngo Yesu akunda akorane natwe, akunda akorane n'imitima yacu. Uririmba ari kumva ko ni Imana yaguhamagariye gukora, ni mu gihe cawe. Ni nko kuvuga ngo uhunze intambara ariko uzanye grenade uyishize mu wawe, isaha n'isaha ishobora kuguturikana. Mbese ni nk'uko bimeze. Ni ukuvuga ngo wirengagije ko iyi si tuzayivamo tugataha iwacu mu ijuru. Irari ry'isi ngo ni umwanzi urwanya ubugingo. Bwana sifiwe. Tugahoza amaso ku bintu bimwe na bimwe bitubwira ngo kora iki, ikakubwira ngo ihishe muri ibi, ngo ibi nizo bikuruhuye, nyamara ni inkota wicaranye ishobora kukwica. Bwana sifiwe. Aya magambo yanjemo numva ngize ishaka, ndavuga ngo Mana, aba bantu baba baririmba gutya, nibyo nariko nibaza ko mpamvu nari abakirisitu kandi bameze neza. Aba bantu bo bari babandi bafite inkota ihabacumita ku mutima, nkumva ngiye nko kuvuga ati nyamara none sibyo. Ariko nibuka ko Bwana sifiwe, uburiganya bwa Satani buhorana n'abantu, buza buhora bugusura mu gitondo, bukagusura nimugoroba, bukakubwira ngo ihishe, nyamara ibi nivyo vyiza, nivyo bigezweho, nivyo vyiza, kora ibi ngibi. Ariko se Mwuka Wera karavugana nawe iki? Bwana sifiwe. Mwuka Wera karavugana nawe iki? Umwana mutoya, Mwuka Wera karavugana nawe iki? Twambare wa mutima wari muri Kristo Yesu, turebe mu ijuru. Hari ibintu mu makomuguza kuri ngo dutumbire Yesu. Sinzi ni ukuvuga ngo ibibazo bizabizo kuvuga ngo Yesu. Bwana sifiwe. Stefano mureke muvuge gatani ndagiza nicare. Baramukubise ngo barangiza kumukubita kujya abantu babazi icyo babakora, haba no mu bibazo bazakomeza bakagaragara ari abagabo, bakagaragara ari abanyembaraga. Baravuga ngo baramukurubana, baravuga ngo bamutera amabuye, bakavuga ngo data we ubabarire. Abavuga ubutumwa bwiza, akavuga ngo Mana we ubabarire. Abo nibo bavuga ubutumwa. Bana abandi bavuga ngo beretswe, bavuga ibintu bitajanye nawe, bamuvuga ngo se nguri azabangirwa kubera kuko yagukomereje, yavuze gacagindi kiri ku mutima wawe, cyagikomere wahishe. Iyo ko dufite iri mu mutima wawe bayikozeho ngo yavange, ariko bavuga ngo uzoja ngo hanze n'ahandi ukamumva ameretswe. Barasifiwe. Ariko mureke tugire dukiranukira Imana, twumve Imana izibura amatwi yacu, twumve. Barasifiwe. Kubera Yesu, Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yihanganiye isoni z'umusaraba. Ni ukuvuga ngo naratangaye, natekereje Yesu ejo bundi numva natangaye. Tekereza ukuntu mu ijuru nta kintu na kimwe yarabuze, kandi ntekereza ukuntu nta mwana w'umuntu n'umwe wagiye kumubwira ngo mbabarira, ngo amusange mu ijuru ngo amubwire ngo mbabarira, ngo byibura ngo amutere nk'imbabazi, ngo amutere nk'impuhwe, ngo avuge ngo akakanda kuko amazi ameze nabi reka nje kukabarira. Ni ukuvuga ngo yaratekereje ngo aravuga ngo kwicarana n'Imana si ikintu cyo kuburira. Bwana sifiwe sana. Aramanuka aza gucungura umwana w'umuntu, yemera kwambara ubusa imbere y'abantu. Umwana w'Imana yemera kwambara ubusa, umwana w'umuntu. Ariko Bibiliya ivuga ngo kubera ibyishimo byari byamushizwe imbere. Bwana sifiwe. Kubera kuko yarazi kuko nyuma y'inzo azabana n'umwana w'umuntu, ubwami bwo mu ijuru bimutera kwihanganira isoni z'umusaraba. Impamvu tutihangana
nuko tutazi iyo tuhatuje. Impamvu twatwumva ibi ngibi biranga by'akanya gato nuko tutazi iyo tuva n'iyo tuje. Ariko biri zitubwira ngo uyu mubiri ngo uzugereranywa n'ururabyo, kwa kundi izuba riva rikaba rihunguka bigashira. Ko murumva ari ikintu cyo kwitabwaho, ni icyo kwitabwaho gakeya, tukagisiga nk'amavuta cyangwa wenda tukagaburira tugahita tugenda, ariko tukita cyane ku bigize gute kuzumuka. Imana